ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ukertong National People's Party ba kordoling dot nongkinri hakalai phoi thre kalalingkot aratar posan lathep kerteng banyak khonyak election MDC na mau khar pintor umkra constituency. Habakren chikilar pathai kubor hadim ladap kajing thep kerteng ba kordor raong baka job ni karam ka shong bait hakti jong ki pat ba. Ngadon ka ban ong ke pak stop rồi bangan ong jok anran ke kamde ti joka ade ti pat ba dari kata ni Nah, kalau mentah deh, kong juga juga nganggu ke distrik ansur. Di Jimat ada ondala nomor bawa ngang warna kapaki. Telong ngadon kami ke tim untuk itu dengan song. Telong ada ini ondala koi katong. Telila banyak train pada baginya pakat lang kapaki. Jadi Jimat kita iupure. Nakaliang kajong nate, Jimat kada itu nampak nak semlahi. Kita tahu, mentah telong nila pada ondala nila koi untuk pada upat ba ibet yang abangan makin jet yang pun tahu nong mak MDC mo nakadeka mo hakul ko te bun sa bagi kam kita nila matra te hindi kata jitren di sila ya dan terus no hindi pahat ka parti ka jini di jonga ngadon kani ka parti ka tribet ini ki ngamdon ithan di banong kata arena tangalong ngaibiang itu ka parti abangannya Kapor kaladai bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Giant Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job ka katong ka bakidon ki kiman ki bakongsan ki bakibu hakman kita ki deki jingkeli ki bafidon kamman yo ya ke jubab haswa bapin lek man tap ya ka vote jongpi haka arpwoi tarik urempang arjar arpsan. Baik ya ka program markman bat ki kertong